काया अष्टमी खुनु येले 10 महाविद्या पूजा जुगुदु ते दस यलाथु अष्टमी खुनु 10 महाविद्या पूजा येको परम्परागत थुक्सी मंगल बजार टोया गोशाले बुधबार 10 महाविद्या पूजा जुगु ख मोमदु गल्लिया छिन्न मस्ता द्यथा विशेष पूजा यादा 10 महाविद्या पूजा परिक्रमा सुरु जुगु ख दस महाविद्या पूजा तंग तबाहया काली पुलचोकिया खड्ग योगिनी वज्र योगिनी नकबैया भुवनेश्वरी बालुखाया भैरवी चा बाहया त्रिपुरा सुन्दरी राजराजेश्वरी धुमावती बाहया धुमावती कोन्तिया बगलामुखी सोथाया मातंगी व गाबाया पूर्णचण्डी वा सिद्धिलक्ष्मी देवता पूजा याइगु ख जुना किरणमान प्रधान का जिम मंगल टोल संघ अध्यक्ष खुशी थो 2021 साल भाद्र 26 गते बुधबार को दिन जिम 10 महाविद्या पूजा छिन मस्ता परिक्रमा पाला तो पालावली जना जिमजन टोलो जन भविन सा यार गा सनो जिमजन खुकै लागि यो कोही जना थुजी भाद्र महिना जिम टोले यो कोही थोचन धार्मिक जन कार्यक्रम तो दु जस्तै कि जस्तै जिता जन थुजी सापर दु मट्या पाक आउने दु अन उया जन भिन्डिया जात्रा दु भिन्डिया पूजा दु कृष्ण पूजा दु चतुर्थी दक्षिण ठाउँमा चतुर्थी पूजा दु भिन्डिया जात्रा तस्कै ठाको वो सेरेका जुन ये कप्टे भित्र तो प्रिपरेसन या बाउली जिपे स पासका बालग या मुफ्त तर ऐसा न फुक्सु टोल बाइटे सहयोग छिमेकी टोल दिनु सहयोग जुन्छ तने थुतन ठौ सम्पन्न न आठो भव्य जो सक्सेस जो मजो तने आठो तने वो मूल्यांकन या खक हिंदू छुके लागि तस्कै ठाकुर जिता ठौ जितन बालग मदिनो बालग मने ये तने हफ्ता डेरको साथो थपारो जे सक्सेस या मार्गा बेजा तनो अर्जुन ने आठो तन ज्या सम्पन्न जुल ठौ यहाँको सले फुक्न पार्टिसिपेट न यको भाग या जो खण्डो मगा जुन्छ या मेरा ते जन मैक्सिमम 20 मिनट तो बोइलर गात्नु ठौ वो तन 4.5 छन मनो मया उया दिल वेगा पिन्टना खुसी न साथ जुन्छ सेवाइना ठेचो तर सो फुलजु सेमिना भिडियो या जिना प्या थुतन सालना थुतन छि
यसलाई छौ धरोहर ख दशमा विद्या पूजा ठाउँ चाहिँ छिन्नमस्ता पा जुन आ छिन्नमस्ता न चाहिँ जुन तंगले काली त पा बिहा छ भन्छ काली पा काली पिन वेचिन वेद पिन पाबो बिहा छ भने नेक्स्ट इयर चाहिँ काली त चले त्यसले हरेक छिउ चाल टोले चाहिँ चले ख 10 महाविद्या पूजा यागु छोले भक्तजन तेस समय बजी मरिचरी फलफुल दिवा लगायत छागु खा जुन अशोक श्रेष्ठ का जी चाहिँ 10 महाविद्या पूजा व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति अध्यक्ष का आठो 10 महाविद्या पूजा सञ्चालन याउ लागि एकदमै कठिन न जो नगरपालिका 40,000 डा बिया तो खत नाचल हटार्न दरबनी थपे यामा लगा भए वेकअप इन सतो ठौ यो पूजा न खन केन्द्र चाहिँ फुटे थम फुटे गछि अनुसार चाहिँ 60,000 थु पूजा यात चाहिँ बिया तो खत एजा ठो 10 महाविद्या पूजा सञ्चालन यात भन्छ कठिनाइ न ज्याचौँ ख तो 10 महाविद्या थियो चाहिँ नेपालले गण नम्बर हो तो एलेज गे दुख त अले ठन इन्डियन से उयान ठन चाहिँ पूजा आवे पि नडु ए थियो महत्व त येले टोपी नगरवासी तेसँग ठिकी मुखिया छौँ ख ठिट चाहिँ वाचकल भाषा ठो ड्य त चाहिँ सेवा यान अपु बर्दान याक्न बिबा तो ड्य त छमछम ड्य छौ छौ विद्या टोपी एजिया तो छिम ड्य दोजा छिउ विद्या 10 महाविद्या का हेतो कारण ठोका ए तो 10 महाविद्या थियो चाहिँ महिमा ठिका झी फुक येले बासी पे येले त चाहिँ थपज्या ठिट चाहिँ झकाउने डेमा फेमा थियो चाहिँ झी मनोटिका छन सकल नेपामी तेतन इनापिया कि तो 10 महाविद्या थियो चाहिँ वर्षौनी ठौँ दिने अथवा ठौँ काया अष्टमी राधा अष्टमी खुनुटी चाहिँ तो 10 महाविद्या पूजा निन ठो वर्षौनी चले जावे जंदो अले ठो पाबी न चक्री प्रणाली जो ज्या पावनी चाहिँ काली नाचा जी मंगल टोलसा संघीय अध्यक्ष जो न झिकिर नै न ध्यादीर मुलजी एजले ठो 10 महाविद्या पूजा याकिटा चाहिँ भज कठिन न जगा छ न बाबान लाना हुना छ न आठुफुको महायो देन ख एजले ठो 10 महाविद्या माइत चाहिँ ठेका दिसरका चाहिँ जो इनाप नेवा समुदाय न शक्ति पीठ त शक्तिया स्रोत कथा कया पूजा यागु परम्परा दुसा 10 महाविद्या काली तारा भगवती ललिता त्रिपुर सुन्दरी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता धुमावती बगलामुखी मातंगी व कमलाया पूजा यागु ख
समाज